Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahluphekile wona wesondela. Africa worldwide umhlaba wonke jikelele enhla nasezantsi siyabingelela kakhulu sanibonani bingelelo eshide lemhlopho MC Pholobas uandile wakangcobo bathi propaganda yasabeka isixhifiso singasoki urapper ngowaraphelelo ventomini zawo qede leyo bonke babuya babuza abantu mapholo bakwenze njani wakadla ngenduku singayiphethe ngila ku channel yakho enkulu Siyaviva TV1 indlunkulu yama channel ithi akuletheleke uhlelo oluhle noluyingqophamlando la kwisikhondla sikamabona kude wakho ikhethela wona ngokuthi usubscribe usuku nosuku. Khumbula ke lezi inhlelo siziletha ngenhloso ukuthi wena lapho ngasekhaya iba nokulalelisisa uqondisise bese uthatha inxexheba kulokhu okuzokusiza njengoba namhlanje samba nenqwayinqwayi samba nenkunzi malanga samba ngonogonondo uqobo lakhe samba nenyanga enamandla ngendlela eyisimanga iningizimu Afrika owesifazane owakwanyathela kwamhlonge emgababa ubuye ethi uthando lami lavikeleka ongisomabhizinisi othi mina sengibuya khona kwamhlongo uthi ngiyayibona iprofeti kanti naloyo belandelwe izitha ulokhe babaze njalo uthi ngenxa kababa kazinto yaziyenzeka sengakwazi ukuthola ukuphepha ngiye ngihlangane nabo bephethe ibhamu inganono kodwa ngidlule kuvaliwe akusho mina kusho ubufakazi obuthulwa abantu usuku nosuku Siyaviva TV1 bekhuluma ngodokotela umhlongo uNjomane kaMgabi. Dokotela omkhulu asikuphi ithuba ubingelela abantu eningizimu Afrika. Angibingelele amapholo ngibingelele wena nezinyanyo uhamba nazo mase ngibingelela bonke abantu abakemhlabeni wonke jikelele ngithi emakhosini Camagu Thokozani ngithi sanibonani nonke. Kuyintokozo enkulu ukuthi sibe kanye nawe usukwini namhlanje ngiyazi ukuthi sizokhuluma nomuntu ngeinsuku ezinkulu ezithinta umhla ka13 14 15 and 16 sithinta iKZN sithinta iCape Town kodwa ngiyafisa ukuthi usukwini namhlanje manje sitshena abantu ukuthi ke abaphume ngobuningi babo besondele kuwe ngalezi insuku ezimqoka kangaka lapho sithi umnyama kubovu bayokuthola ukusizakala bayofika ngazo ngoba uthe izinto zakho zonke zilungele bona futhi akuyona imali ejwayelekile kodwa uyobacabangela nganeno ekuthenini labo imali edliwa ukugibela bekwazi ukuvikeleka ngokuthi beqokelelele kuyona bese labo abathi thina singakwazi ukuhamba sifike kamhlongo nabo futhi abayifice ibekiwe futhi nakhona amanani azobe ngafani njengenjwayelo azobe phansi ngendlela eyisimanga kodwa namhlanje ngifuna siqale sikhulume ngokuthi mande uye Cape Town ngenyanga kaJune mangenza iphutha ngithi yes mapholo manje uye Cape Town ngomhla ka 15 and 16 manje ube se KZN esigodlweni sakho hlezi ukhona kusona kodwa ube nohlelo lalomkhosi ukusiza abantu olu special ngendlela eyisimanga la uthi khona nanoma ngawumuphi umuntu ongathatha entweni kodwa uyophuma nobufakazi bokuthi izinto ziyakwazi ukwenzeka masethi into ubaba kazinto siyenzeka ngifuna sikhulume nje ngento ethi umuthi usukuwe phangi komuntu yes kodwa umuntu kunokuthi anaka umuthi wakhe uhambe ethi izinto zihamba kancane noma mina ngubona umehluko usehamba izinyanga engaphezulu kweinhlanu lokho ekhala ukuthi akawubona umehluko awusiphi ubunyoninco nama ingredients noma ke nendlela eyomhlahlandlela uthi mase fike kwena uyuqala ephi Njomane mapholo into yokuqala nje umuntu mayefika ekhaya ukho umuthi osusebenzisayo umuntu osingamgezanga amapholo okumgeza kulekelela la ekuthenini mhlawumbe umunye kade ehamba izinyanga ethatha imithi ehlahlukahlukene neyomngozi emzimbeni yomuntu neyomngozi empilweni yomuntu mhlambe evala amabhadi mhlambe ethwalisa nayo ngamanye amazwi before nje umuntu azisiqale kube khona into esenzayo ngenza short ngiqale ngimgeze kube ukuthi ngidiletha yonke into esemzimbeni kuyena khona kuzothi masiqala impilo siqala impilo kabusha amapholoba so kulapho nje amapholoba ngamafuphi uthi Njomane unendlela yokwazi ukudiletha wonke uhlobo lomuntu olisekela ngene eqinise lemsula amapholoba olingaba isithiyo kusasa ukuthi ungayiboni into ozokwenziwa yona into ozokwenziwa yona yes mapholoba ngoba baningi abantu abahamba inyanga bafike bashawe ile nto enjalo mapholoba umuntu amazana afika agibele umuntu amgcaba amenze yonke into kube sengathi into ayisebenza kanti into beyizosebenza kuphela usuke wayifaka phezulu komunye mapholoba noma eda phezulu kokunye okhona alright delete lokho khona ukugeza ukulahle mase uqala phansi impilo entsha Monday to Saturday kusukela ngomsombuluko kuya kumgcibelo sokusebenza umsebenzi wasesigodlweni yes mapholo bese on Sunday ngesonto usuku ukhulekela abantu iningi labantu bakuthola ke lapho ukuthi baprofithelwe mahala futhi belashwe ngomoya enkonzweni njengomholi webandla kodwa njengenyanga eyaziwayo ukuthi uma izofaka ikhonkwane zayo noma uma izofaka inhlanga zayo kumuntu isuke ufuna ukwenza ushowcase noma uma izophalazisa umuntu noma izogeza umuntu isuke ufuna ukwenza isiqinisekiso ukuthi lo muntu akaphili ngifuna ukuthi usithathe usibeke
uyibeke mhlambe ngezinto ongayithatha uyibeke noma kuyinhlanu ngiyazi ukuthi kuningi osiza ngakho abantu kodwa nje ukube bekuthiwa nje manje ake usho kokugcina emhlabeni ukuthi wena wenzani endumbeni ubungathi wenzani kubani Mapholoba into engidle ngayinhlolo kakhulu ngigudi kakhulu ekuhloleni Mapholoba ukuhlola kwami kungisiza entweni eyodwa ekuthenini angikwazi ukulapha ngingabonanga ukuthi yona intoni inkinga yakho nalabo bahlezi befone emafonini ngiyamtshela nje umuntu ukuthi lalela ungabisangitshela ukuthi uphethwe yini enza sure ukuthi wenza indlela yokusondela eduze noma sibhule online sikwazi ukucheck inkinga zakho ngamanye amazwi ekucheckeni kukhona impendulo nekhambi Mapholoba ngikabe ngaloko nje ukuthi masibhulile ngeke singayiboni into ekufanele siyenze nanokuphakamisa abantu ngigudi kakhulu Mapholoba ekuthatheni impilo zabantu abasemazingeni aphansi ngimnyuka ngiyamiyeka umuntu osephezulu kodwa ngidila kakhulu nomuntu ophansi othi mina ngiyathanda ukuphumelela kodwa ngazi ngizokwenza njani usuke ihlaba emhlolweni ke lo ngoba ngiyakwazi ukumthatha phansi umuntu kunyuke naye Mapholoba noma usukuvezile ukuthi iningi labantu abathintwe izandla zakho bayaphakama impilo iyashintsha kodwa ngiyafuna ukuthi njomane ngibuyele ephuzweni elikhulu nelimqoka inyanga eziningi kubukhulu ukuthi zilibalule kanti lona elukhiye wakho konke lonto uyivezile ukuthi wena umuntu kakhulu oncikene kakhulu nedlozi lakhe awuyena usiyazi noma umazenzele uyaconsulta nawe ukuthi lento ibheke ethongweni lakho ukuthi yini inkinga yalo muntu bese uphinde futhi ubheke ukuthi ingalungiswa kanjani ngamanye amazwi ukwazi ukuphuma uthi hayi ikhona imbize ukuthi ukhona uzifo zonke ukuthi sikhona isibabule sokuthi nokho noma zikhona zonke lezo zinto ekhaya wazinikwa yilo leli dlozi kodwa into emqoka ukuthi izwe inkinga yomuntu uqala bona phela bonga umuntu angangena escreenini ukwazi ukumscanner usuka phansi uyehle naye ngoba abantu abaningi Mapholoba abanikiwe izinto zokuphila bengacheckiwe umphumela wakho na ukho muhle ngoba kwenzeke lutho ingakho guarantee ukuthi kona konke esikwenzayo siqale sicheck eqala ukuthi kona lento esiyenzayo izokwenzeka na ngiyafuna usixoxeleke ngohlelo ozobulenza kusukela ngomhla ka13 and 14 eKZN esigodlweni eMgababa uphinde usixoxele futhi ngohlelo ozobulenza ngomhla ka15 and 16 endaweni yase Cape Town kodwa ngiyafuna ukuthi manje usixoxele kona uqala unikeze umuntu oqala nqa ukubona udokotela uMhlongo izinombolo uMhlongo atholakala kuzona udokotela uMhlongo utholakala endaweni yaseMgababa bathi seEra 7 khona la eThekwini bathi seDurban abanye uma ukeThekwini nje eRussell Street ufuna irenki yaseMgababa uthi uyokwehla kamthathelwa estopini esitolo uma wehla kamthathelwa estopini noma ungabona iphara noma ungabonani lapho ubuze kaMhlongo ezangomeni bayazi asibambe nayo inamba ithi number 0767 165 85 067 165 855 udokotela uMhlongo ezitolo akafakelwe imali angifakelwa Mapholoba imali siba neaccount nje esisebenzisayo kaMhlongo kodwa lisiza uze ungayifaki imali singayenzanga ivideo call mina nawe number 2 la kaMhlongo asijaha kakhulu emalini sijaha ukuthi umuntu asondele eduze asizakala kuyimasikhuluma ngemali Mapholoba uqonda ukuthi ayikho nje imali ozothi uma ngibingelela sengithi faka imali u1000 akusikwazi kwenza njalo asiqale sizwe inkinga yakho ukuthi intoni mase siyakutshela iprice yakho ukuthi intoni Mapholoba Dokotela uthe uzobusebenza nendoda esemfihlakalweni ekuyiyona ephethe igceke lasekhaya lakho mawukhuluma ngendoda esemfihlakalweni nomunye umuntu engacabanga abafana abancane noma acabanga izinto ezisabekayo kodwa uye wangitshena ukuthi uma wakho ehamba emhlabeni wakushiya nento yokuthi njalo makufanele kube khona into eyibuzayo iyodwa inyango yobuza kuyona ayikho futhi la kodwa isendaweni efihlakele and ngeke wayibona ku social media so ithi into umhla ka13 no14 unesibusiso ngoba kuzobe kuwena ngapha kuyiyona ngapha kanti futhi umhla ka14 and 15 eCape Town kuzobe kuwena ngapha kuyiyona ngapha kodwa into engididayo ngalento uthe namhlanje uzobatshena abantu ukuthi kwinkokhela abayikhokhelayo abaqonde ukuthi ingxenye yalawo masenti iyashabalala nje isikhaleni kodwa ngeke uxoxe kakhulu futhi ngakho uzothi umuntu ishabalalise kumina mkhulu noma ishabalalise ngibekile empengeni but ngiyafuna ukuthi usiluleke ngalento ethi siphethe malini thina sizofuna lesi siphakamiso zokusebenza nalento Mapholoba ngiyabona khona indawo ufuna ukungisa kuyona ekade ngitshedi ngizoya kuyona kodwa ngoba i-social media Mapholoba yokuthi abantu uthi senzani ngizocela ukugodla kunye indoda yamadoda bengivumela impela ukuthi abantu namhlanje ngizobatshela kodwa ngifuna ukubanyenyezela nje abantu ukuthi le nsebenzo esizobe siyenza mhla ka13 and 14 and 15 and 15 akuyona insebenzo ejwayelekile Mapholoba kuzokufanele ukuthi insebenzo entsha ngamanye amazwi zonke lezi zinto ezijwayelekile izobe ingenzeki kuzobe kwenzeke ngokwendlela yalamadoda lawa noma yale ndoda
kuyiyona umnikazi womsebenzi engizobe kuyiyona engilawulayo. Ngiqonda ukuthi into esizoyenza kuwena sobuka inhlolo nje kuphela mase sibuka inhlolo mase siyasebenza ngalendlela ekuthiwa sisebenze ngayo. Umuntu wakwalala nomuntu wesifazane la washona amapholoba kuzobe kuvela obala lokho. Umuntu la owakwalala nomuntu esesikhathini kuzobe kuvela obala ekutheni aqala geze kuqala. Ngiqonda ukuthi umuntu akabe prepared noma ilungiselela ukuthi le ndlela esisebenza ngayo mezana ufika ukuthi wena hayi ngicela ngenze ukuthi nokuthi kodwa kade umuntu kade ebulala umuntu kuloso sigaba leso kodwa mase efika uzofisa ukungena amapholoba. Ngiqonda ukuthi konke lokho kushintshile amapholoba kodwa into engigaranta ngayo amapholoba yokuthi in 3 months amapholoba impilo yomuntu izobe ishintshile. Lokho ngiyagaranta ke sengikwenzile ama research amaningi ngibuzisisa nasemsamo ngibuzisisa edlozini amapholoba ukuthi einkingeni zonke ezibhekana nabantu kuyoba njani. Baconfirmeka amapholoba ukuthi akekho umuntu ongempela ozosebenzeka angasebenzeki. Nalento ukuthi khona umuntu wathatha isithwala kwenye indawo wathatha inhlango kwenye indawo izobiphela lonto akukho la izosicindezela khona ngoba soba sinendlela yokuthi sikwazi ukuclean amapholoba. Lilonke nje amapholoba sobe sisiza abantu ngendlela emangalisayo okuyimali amapholoba bayaziya abantu uthi insebenza lapha ekhaya esithiwa kuxhuma kuphakamisa umuntu ngefoni ngeringi noma ngewashi kusuke ku 30,000 amapholoba kunalokho number 250,000 kodwa ngalelela ngasehlile amapholoba sifuna ukuhlangabeza lo muntu othi mina ngiyathanda ukufinyelela lapha kodwa kufinyelele sobe simhlangabeza ngemali e20,000 rand kuphela amapholoba sizohlangabeza nalothi mina uzinto zenza kade ngangifisa ukuthi ngimthathe kodwa uzobe ngathathe sobe simhlangabeza ngale mali u5000 amapholoba abayazi abantu esizobe sehle ngayo amapholoba sitele konke. Dokotela unezinto ezu2 ezimentabeni noma ezimeqhulwini ukuthi lezi udinga ukucophelela okukhulu uma uzokwenzela abantu zona. Iqiniso lemsulwa ingakho noma usuthole ingcingo eziningi ezithi nathi thina singathatha entweni sicela ukuthi umkhulu asicabange wasuthi uzoba nalo uhlelo lika 3.5 labantu kodwa futhi nakhona kunemigomo nemibandela ezolandelwa ngenkathi umuntu ukhuluma naye efonini. Mhlawumbe usibalulela nje izinto angakwazi ukulekeleleka kuzona lo othi mina mkhulu ngino 3500 kuphela. Sifuna lo muntu othi mapholoba mina ngiyafesa kumasipala ngingeneke ngiyafesa einkampani ezinkulu angingeneke ngiyazama impilo yaphambili kwi-tuck shop yami akwenzeke ngiyazama emsebenzini ukuthi ngithole ipromotion akwenzeke kahle kahle mapholoba sifuna amaphanta yabo umuntu ethi uyiphanta umuntu ongahlali phansi anabi mapholoba alinde ukuthi khona into ezokwenza kufana nalomuntu obhejayo mapholoba kufana nalomuntu odlala uSuper Belt kufana nalomuntu odlala amalotho ozamazamayo ukuya phambili simdinga lapho ke mapholoba kulo 3500 sikwazi ukumlekelela kulokho anako mapholoba siphakamisa iphupho lakhe ligcina lifezekile mapholoba kulo 3500 mapholoba. Umuntu uyafona athi mina khehla lami ngena ku 3500 bese shuthi ubhuka nge1000. Yes mapholoba lo othi mina ngena lapha ku 20000 ubhuka ngo 5000 rand lo ubhuke nge1000 shuthi uzobe sephethe 2.5 kuphela mase fika uzobe sephethe 2.5 ngesandla mapholoba. Lo ubhuke ngo 5000 shuthi uzobe sephethe 15000 uzobe phethe 15 mapholoba sikubambe futhi lo mapholoba abantu abadidekile iwashi ulithola kamhlonga awuziphatheli iwashi. Bashi indilo lokuphakamisa uthola kamhlongo sona ubhuka ngesikhathi uzobhuka ngase siyaqala siyayenza iprocess yokuthi wena izinto zakho ziqale zambe mapholoba sinabantu ababhukile njengamanje ngo 5000 rand sebefonile bathi seyihlangene vele imali yokubhuka ngamanye amazwi khona abantu ababhuka bengenamali mapholoba kodwa ngokuqala kusetshenzwe into zabo iqala isuke mapholoba bakwazi ukusebenza sifuna isithombe sifuna amagama akhe aphelele umuntu mase siyaqala siyenza kodwa kushalo lo langa uyena ozobe ngitshela mapholoba ukuthi njani. Ngikuza uthi into yokuthi laba ba 3.5 uthi elifaka 1000 rand ebetshena ukuthi ngedate ukuthi akazwane no Pep khona into azofakelwa yona. Yes mapholoba mhlambe nakhona lokho kwenzelanto lokho kwa 3.5 mapholoba kwambisana ne Pep code. Umuntu uthi ebhuka ngale 1000 rand abesiphuthumisela iPep code senzele ukuthi athenga akafiki la simnike izinto azoyisebenzisa ekuyothi mase efika ngolalanga lamhla ka 15 and 16 noma 13 and 14 kuva ukuthi sesizoqedela umsebenzi sesivela izinto seziyenzeka mapholoba lo kwa 3.4 sifuna ukwenza lento ekuthiwa mayihlokoze ku 3.5 sifuna ukwenza lento ekuthiwa mayihlokoze ekuthenini makhona umuntu othi umuthi awukho wenhlanhla sifuna umkhombisa mapholoba ngoba wonke umuntu oyofika la uzofika sezosho ukuthi kwenzekeni empilweni yakhe mapholoba nanokuthi enye into engibuzuyibalula of air yokuthi ufuna ethekhethe u3500 kodwa ebokubona umehluko bese ethi no man nama ke ngiqine ngibe indoda ngiyithathe le yanto enkulu ka 20000 ngoba lo muntu sekukhona into engitshenile ukuthi
yes mapholoba kahle kahle lilonke mapholoba sifuwa akekho umuntu esifuna ngaphumeleli mapholoba ukubalekelela ukuthi bonke asibale kahle kahle siyakampumelelo sonke mapholoba ekuthenini njoba sidela izinto nje sikwazi ukwehla ezintweni ezibizayo silanda imithi kude ngaphandle kuphi nakuphi kodwa sehlela abantu suke sibahlangabeza ngenxa ayikho into emnandi ngokuhlangana nomuntu eThekwini mapholoba owaphumelela uhlangana nomuntu eGoli athi ngicela ukuthengela ibreakfast ngenxa ukuthi into engayizela kaMhlongo ngagcina ngibonile eCape Town ngicina mapholoba ngingakwazanga ngisho ukubhuka ithikithi makukhona abantu bazothi hayi ngicela ukubhukela ngicela ukwenzela u1 no2 no 3 kodwa lilonke nje mapholoba sonke siyakhona kaMpumelelo kodwa nje kulo 3.5 ngifuna ukwenza uma ihlokoze mapholoba ukuthi abekho umuntu ozobhuka ngo 3.0 3.5 athi eshintsha lingakafika isikhathi abeqala ebhuka kuloko okukhulu kwa 20,000 mapholoba right Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele siyasithokozisa kakhulu ukuthi nibukele lolu hlelo usuku nosuku siyaqhubuzela njalo ukuthi abantu ke ba subscribe bephinde futhi bekukhuthalela ukuthi beke beyifonele nje inyanga bekhulume nayo ngokujulile bese besuka ke besondele ngasekhaya kodwa into engiyizwile uthe awukhulumi kakhulu kulento ya 20,000 ocingweni ngaphandle ukuthi umuntu umkhumbuzo ukuthi iziphi izinto eziphathwayo na ukuthi mayefuna ukuthi ebhalise ubhalisa kanjani kuphela mapholoba nakhona futhi akukho utho omnika yona wena ngoba ijule kakhulu into yabidinga ukuthi yenziwe abeze nje straight ke laba ba20 nje mapholoba ngibadinga la ekhaya kuphela bengadlile isithombe sakho umuntu asithumelayo amagama akaphelele siqale sisebenze mapholoba siphindele inombolo dokotela omkhulu lapho khona esizokwazi ukuthi sikuthinte khona thina sifuna ukubhalisa nesinembuzo ethile esifisa ukuthi sikhulumisane nawe kodwa ngiyaqonda ukuthi uthe usemgababe area 7 isitobhi kwamthathelwa kanti eCape Town kwaziswa loyo muntu osuke ezoza kuwena ukuthi kuma maphi la siyakhona yes ilocation yakho nasifihlile mapholoba sifuni nje ukugcwale kodwa sifuna labantu esizobashiya babo u5 ukuthi basizakale eCape Town mase siphuma siyahamba omunye nomunye wethu yena uyotshela umunye asibambe nayo inamba mapholoba ithi 067 165 74 85 067 165 74 85 mapholoba enhlana sezantsi eMpumalanga nasentshonalanga umhlaba ube muhle bese indlozi lakho likubheka uNkulunkulu wakhe benawe ukukhuthalela ukuhamba kadokotela uMhlongo sebebuya khona bonke bayanconcoza siyabonga kakhulu